A o aktuelnim temama razgovaram i sa kolegom Mehmedom Smajićem koji se javlja iz Deutsche Welle redakcije u Bonu. Mehmede, dobro jutro. Dobro jutro, Ivana, tebi i svim gledateljkama i gledateljima ovog jutra iz Bona. U Njemačkoj je ponovo sve više ljudi pozitivno testirano na koronavirus. Ipak u bolnicama završavaju rijetki, a mala je i smrtnost. Koji su razlozi? Pa Ivana, jedan od razloga bi prema navodima instituta Robert Koch mogla biti starosna dob inficiranih. Naime, prosječna starost zaraženih osoba je trenutno oko 32 godine. Primjera radi, sredinom aprila je prosječna starost iznosila oko 50 godina. Zanimljivo je recimo šta kaže virolog Ulf Dittmar sa Univerzitetske klinike u Essenu. On naglašava da mlađi ljudi onako bolje izlaze na kraj sa infekcijom nego stariji. Na primjer, nisu ranije imali druge teže bolesti zbog kojih onda i zaraza novom virusom, dakle koronavirusom, može imati teške posljedice. Inače, mladi lakše podnose zarazu, ali se trenutno i češće inficiraju. Razlog je tu što se ne pridržavaju higijenskih pravila. Moguće je da sada se mladi ljudi sve više testiraju i da se zato kod njih češće utvrdi infekcija. Sada razlog za povećanje broja novih zaraza istovremeno manje zaraženi koji teško obolijevaju je možda i testiranje. Naime, u Njemačkoj se sedmično testira blizu 1 milion ljudi. Isto tako su mogućnosti liječenja sada daleko bolje. Ovdje ne smijemo zanemariti ni zdravstveni sistem koji je naučio lekciju, tako da kažem, i koji je sada bolje pripremljen i dosta organizovaniji. Zdravstveni sistem u Njemačkoj nije ugrožen, a medicinari su isto tako protekli mjeseci mnogo naučili i u međuvremenu su dovoljno snabdjeveni zaštitnim sredstvima. Međutim, i mogućnost liječenja je postala daleko bolja. Protivirusni lijek kao što je Remdesivir, već poznato je, sada se ranije počne koristiti. Osim toga je protekli mjeseci objavljeno više studija koje se bave ispravnim načinom liječenja teško oboljelih od COVID-19. Njemačka inače, da kažem, isto tako dovoljno ima kreveta za intenzivno liječenje. Trenutno je slobodno 9000, a kada smo kod ovih podataka, da navedem i to da se u protekla 24 sata u Njemačkoj koronavirusom inficirale su se 782 osobe. Mehmede, pobjeda opozicije u Crnoj Gori je u regionu i dalje glavna tema. Da li se njemačka javnost bavi porazom Mila Đukanovića? Pa njemačka javnost se bavi izborima u Crnoj Gori. Recimo, Norbert Mapes-Nidik u komentaru za Deutsche Welle piše da se u Crnoj Gori mnogo može reći i da se govori da su u stvari tačne, ali obično se pri tome dvije stvari ispuštaju iz vida. On kaže da je to veličina zemlje i njen odnos prema Srbiji i Srbima, i to pravi odnos, onaj, kako piše ovaj poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu, iz političkih tvrdnji. On kaže da bi se razumjele velike zemlje dovoljno da se razumiju pravila koja u njima vladaju. Male zemlje su nepregledne, to je zakonitost zbog koje Evropska komisija redovno zakaže, kako on kaže, u Crnoj Gori. S druge strane, novinar Michael Martens u listu Frankfurter Allgemeine Zeitung odmah nakon izbora podsjeća da je Milo Đukanović svojevremeno bio najmlađi premijer u Evropi, da vlada duže od Lukašenka, ali da je bogat čovjek. On piše da Đukanović očito nije bio svjestan svoje moći, već je i ekstremno štedljiv, jer iako za svoju državnu službu zvanično nikada nije imao mjesečnu platu veću od 1250 eura, on slovi za višestrukog milionera i vlasnika više firmi. Međutim, ova tema se isto tako proteže i kroz Neue Zürcher Zeitung, gdje Volker Papst, poznati novinar, piše da u opozicionom bloku za budućnost Crne Gore zaista postoje snage koje odlučno odbacuju prozapadni kurs i zalažu se za tijesne veze sa Rusijom. Međutim, postoji i veliki broj prozapadnih protivnika vlade, s obzirom da veliki dio stanovništva zagovara pristupanje Evropskoj uniji. Ovdje bi se još napomenuo samo recimo pisanje iz Deutsche Zeitunga iz Minhena, gdje je objavljen tekst o ishodu parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, i autorka Viktorija Grossman piše da se ideja imovina Srpske pravoslavne crkve oduzme i preda u državnu imovinu možda je koštala Đukanovićevu partiju pobjede na izborima. Ona piše da na desetine hiljada ljudi su početkom godine demonstrirali protiv toga. Usto mnogi ljudima jednostavno preko glave to kako su se Đukanović i njegova porodica obogatili. Mehmede, ruski opozicioni političar Aleksej Navalni otrovan je hemijskim nervnim otrovom. Kako je u srijedu saopštio portparol njemačke vlade Stefan Seibert, bez sumnje se radi o supstanciji iz takozvane Novičok grupe. Kakve su reakcije u Njemačkoj?
Ivana, njemačka kancelarka Angela Merkel se odmah obratila javnosti, osudila je, kako je sama rekla, pokušaj ubistva trovanjem i odmah pozvala Rusiju da da objašnjenje. Kancelarka je u obraćanju novinarima zaista birala jasne riječi, rekavši da je Navalni žrtva jednog zločina. On je, kako kaže kancelarke, trebao biti ućutkan. Odmah se Rusko ministarstvo vanjskih poslova obratilo, reagovalo je suzdržano navodeći da neosnovane njemačke navode o pokušaju trovanja nemaju utemeljenja. Glasnogovornik Kremlja je odgovorio zvaničnoj Njemačkoj navodeći kako je Rusija spremna na saradnju jer je to u interesu i da će sa Njemačkom razmjenjivati informacije. Zdravstveno stanje inače Aleksija Navalnog je prema navodima iz berlinske bolnice Charité i dalje ozbiljno, a dugoročne posljedice trovanja nisu isključene. Recimo, njemačka vlada sada traži odgovor na trovanje kritičara režima, čak se pod znak pitanja dovodi Sjeverni tok 2. Norbert Redgen, političar u Uniji CDU-a i CSU-a zadužen za vanjsku politiku, kaže da se naftovod Sjeverni tok ne smije završiti. On kaže da bi završetak projekta Sjeverni tok 2 značilo i maksimalnu potvrdu i poticaj Vladimiru Putinu da nastavi upravo ovu politiku, jer će zato čak i biti nagrađen. Isto tako opozicija negoduje. Predsjednik liberalne stranke Christian Lindner kaže da režim koji organizuje, kako je rekao, otrovna ubistva, ni pandan velikih projekata saradnje, čak ni projektima naftovoda ne treba da se sarađuje, s njima ne treba da se takvi projekti rade. Isto tako Evropska unija otvoreno zaprijetila Rusiji sankcijama. U saopštenju za javnost se navodi da je Evropska unija pozvala na zajednički međunarodni odgovor i zadržala pravo na poduzimanje odgovarajućih mjera. Međutim, kakve će reakcije biti, kakve će sankcije biti, kako će se sve ovo riješiti, zaista ostajemo da vidimo. Navalni i dalje u bolnici, kao što sam rekao, stanje je i dalje ozbiljno. Ovih dana se navršava 5 godina kako je Njemačka u jeku izbjegličke krize otvorila svoje granice, a kancelarka Merkel poručila uspjećemo. Na početku izbjegličke krize neki su Nemci vjerovali riječima Angele Merkel, a drugi su osjećali strah i nesigurnost. Da li je kancelarka uspjela? To je zanimljivo pitanje koje je prije nekoliko godina podijelilo njemačku javnost. Doduše, ni danas ne dijele sve mišljenje i optimizam njemačke kancelarke. Dok brojni statistički pokazatelji svjedoče o uglavnom pozitivnom trendu, povjerenje u tačnost izjave uspjećemo Angele Merkel se 5 godina nakon izbjegličke krize, kako piše kolega Peter Hille, smanjilo. To je i plod mješovite bilanse kancelarkine izbjegličke politike. Njemačka je i 5 godina nakon čuvene kancelarkine izjave uspjećemo podijeljena po pitanju izbjeglica. Osjetno u međuvremenu porastao broj njemačkih građana koji se protive daljem prihvatu izbjeglica. Danas je, kako pokazuju istraživanja, samo 11% Nijemaca zato da Njemačka primi još više izbjeglica, više nego inače ranije. Porast skepse je vrlo vidljiv kada se među građanima provodi anketa o podršci izbjegličkoj politici Angele Merkel. Većina javnosti, doduše tijesna većina, tu politiku odbacuje. Brojni građani koji su ono čuveno uspjećemo tada smatrali ispravnim nisu više u to uvjereni. Njemačka javnost je podijeljena i kada je riječ o tome da li Njemačkoj trebaju izbjeglice kako bi zemlja pokrila nedostatak radne snage i predstavljaju li možda izbjeglice preveliki teret za njemački socijalni sistem. Nedostatak stručnog obrazovanja i neznanje njemačkog jezika inače su glavni razlozi zbog kojih brojne izbjeglice nisu postale aktivni zaposlenici na njemačkom tržištu rada. Mehmede, njemačka vlada je juče odlučila se za još 4 milijarde evra pomoći bolnicama i staračkim domovima. Za šta će biti utrošen novac u branši koja muku muči sa nedostatkom radne snage? Prije svega, njegovateljice i njegovatelji u Njemačkoj će zbog posebne opterećenosti u vrijeme korona krize dobiti bonus i do 1000 eura. Dakle, evo dobra vijest za njegovateljice i njegovatelje u Njemačkoj i sve oni koji možda planiraju da se zaposle u Njemačkoj kao medicinsko osoblje ili da radi u nekom od staračkih domova. Premije će, odnosno kako kaže ministar zdravlja Jens Spahn, dobiti njegovateljice i njegovatelji u kliničkim centrima, a visina će zavisiti od složenosti posla koji rade. Inače, njemačke bolnice će prema odluci vlade dobiti, kao što kažeš, 4 milijarde eura. Najviše sredstava će biti uloženo u kapacitete za prihvat hitnih slučajeva kao i projekte digitalizacije.
jedna od mjera novog zakona koji će po svemu sudeći stupiti na snagu u oktobru jeste da ustanove za bolničku i ambulantsku njegu od zdravstvenih osiguranja mogu zahtijevati dodatne troškove i nadoknadu za smanjenje prihoda nastali zbog pandemije. To znači finansijsku pomoć u nabavci zaštitne opreme, maski i odijela. Isto tako starački domovi također mogu angažovati strane osobe i nadoknaditi prekovremene sate, iako je ugovorom drugačije regulisano. Kad riječ o medicinskom osoblju, njegovateljicama i njegovateljima i dalje veoma su tražena radna snaga i dobra prilika za medicinsko osoblje na Balkanu da pronađu posao u Njemačkoj, a jedan od posrednika u zapošljavanju najbolje možda oslikava razloge zašto medicinsko osoblje sa Balkana dolazi u Njemačku, pa ja predlažem da pogledamo. Na Balkanu je veliki interes dolaziti za Njemačku. Veliki interes. I puno ljudi koji, kako ti kažem, koji imaju dobar život u Srbiji ili u Bosni. Oni ti žele doći zbog djece. Da imaju dijete, drugu budućnost. Jer to nije baš najsigurniji dio od svijeta Balkana. Dakle, sigurna budućnost. Međutim, Ivana, ovdje ne smijemo zaboraviti da se svima onima koji planiraju doći sa područja Zapadnog Balkana u Njemačku, evo iz Bosne i Hercegovine i Srbije, se preporučuje da budu oprezni jer postoje razne agencije koje nude med i mlijeko, tako da kažem, ali stanje je na terenu sasvim drugačije, postoji veliki broj prevaranata, stoga svi oni koji eventualno planiraju da dođu raditi u Njemačkoj trebaju biti oprezni, da se obraćaju zvaničnim državnim institucijama, jer Savezna Republika Njemačka je sa Bosnom i Hercegovinom postigla sporazum o zapošljavanju medicinskog osoblja, isto tako da provjere sa kim imaju posla, naravno isto tako da provjere ko je poslodavac i kakav je poslodavac u Njemačkoj. Upravo ste, Mehmede, ljudi vrlo često iz očaja i želje da pobjegnu odavde podlegnu prevarama u Njemačkoj. Dakle, čuli ste, budite oprezni. Vama hvala najljepše, Mehmede, za ovo druženje u Novom danu. Novina Radio televizije Deutsche Welle. Mehmet Smajić bio je sa nama, ostanite uz Novi dan.